Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i evo danas 9.9.2020. ćemo pokušati da radimo kukuruz. I sami znate iz mojih snimaka kako volim tako raznorazne eksperimente. Evo sad je ovo iskrslo, drugar Stevica mi je javio da bih htio da proba da radi kukuruz, da nema prevoz. Ja sam nešto bio sat vremena slobodan i rešili smo na brzinu da uradimo neka 3 jutra. Evo sad ćete vidjeti kako to izgleda, on je već započeo njivu dok sam ja stigao. Uradio je ovih 6 brazda. Kukuruz nisam još siguran koji je. Ući ću, pokušat ću da uđem kod njega u komaj pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Za sad evo iz paja, pa vidjet ćemo rezultate i vlagu. Evo vidite, dragi gledalci mog kanala, šta radi Tucano. Ide kao besan. Krećemo se oko 6,5 km/h. Znači vetar je namješten na 900 obrtaja, dob na 460 i otprilike to su neka standardna podešavanja, jedino posle kad bude malo zreliji kukuruz onda se još malo smanji obrtaj i doba. Nadao sam se da će nam i kombajner nešto reći posebno, kako je zadovoljan Tucanom, koliko dnevno može da uradi i tako neke specifičnosti u vezi kombajna, međutim ne voli da se snima čovjek i neće da sarađuje, šta da kaže. Nažalost, tako je kako je. Ova njiva koju inače radimo nalazi se u potesu zvanom Boronluk i pošto smo sad ovdje već približavamo se ovom Kačerinskom bregu, evo sad ću vam to malo snimiti da vidite kako izgleda. Sad ne znam koliko to već možete na ovoj kameri da vidite. To je taj čuveni breg za vinovu lozu, dobar za voćnjake. Uglavnom dosta je više od cela zemlja i ovdje uvijek malo ranije bude zrelo sve. Tako verovatno i ovaj kukuruz Stevicin. E sad vidjet ćemo na kraju vlagu. Ja baš nisam takav optimista ko što on kaže da je oko 14 vlaga, ali vidjet ćemo. Mutavi će sve pokazati.
Kukuruz je inače Dekalb 4351. Sijanje oko 5. aprila. I evo vidite, već je dospeo za vršidbu. Sad ćemo stignemo kombajn pa da vidimo šta se dešava na onom kraju. Vidjeli ste na pogledu iz kabine, Tucano ide oko 7 na sat. Ovo je definitivno otvaranje sezone. Steva ga okreće. Malo i kod komšija ostavlja ove kukuruzovine. Ali valjda tako mora. Tucano je prilično od gore zatvoren pa nema baš neki pogled od gore, vidite. Kao što recimo bude zanimljivo kad se pogleda iza ovog mog New Hollanda, ali i ovako nije loše. Sad samo da vidimo gdje su dalekovodi, da ne bi se još zakucao u dalekovod. S obzirom da od ove godine svejedno svi zovu električari. Evo, posle 50 minuta završeno je nešto jače od 3 jutra, oko 3 jutra i frtalj. Stevica je to opajao brzo. Sad ćemo da vidimo šta ćemo, kako će se ovo iskipovati, nemam pojma. Meni se čini da to neće stati. Verovatno on može u bunkeru da ponese, možda ako ostane do 2 tone više. Evo narode, vidite, napunili smo ove 2 pronarke. Još je malo ostalo u bunkeru, šta da kažem. Vidjet ćemo sad da li ću još nešto snimiti tamo u onoj zadruzi. Oni baš ne volu da snimaju. Ako ne, hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu. Lajkujte moj kanal, lajkujte moj video, subscribeujte kanal, ostavite komentare, vidimo se. Pozdrav! Vjerojatno ste vidjeli da imamo malo čička od gore. Bilo je na jednoj gomili čička, ali to nije uspio kombajn da izbaci, tako da sad onako ne izgleda lepo, kako da kažem, ali šta, ne može tu sad ništa. Čičak je opasan, težak, još je sela, neće vetar da ga izbaci. Propao je, vjerojatno su malo više otvorena sita. Evo vidite, ipak je vlaga bila 14,6, tako da će ovo moći da prođe. To je taj kukuruz. Nastavljamo dalje akcije, gledajte moje klipove, pozdrav! I evo, dođo smo i do kipovanja. Otvorimo ovo. Kad bude moglo, kaži. Može. Slat. Prašina.